mu gihe rero umugore ashobora kugira intege nke ku ijambo runaka, ubwenge ntibukwiriye kuryama mu mutwe, bukwiye gutekereza igisubizo cya kibazo c'intege nke z'umugore wawe. Igihe umugore afite umugabo ugira intege nke runaka, Imana ntiyaremye umugore yarushimwita umufasha, ntiyamuremye ngo ubwenge bwe buryame mu mutwe, ahubwo yaramuremye kugira ngo ubwenge butere intambwe yo gutekereza ku kibazo c'umugabo we, abashe kugitorera igisubizo. Kubw'iyo mpamvu rero, nta mpamvu n'imwe ikwiye kudutera gutinda gutekereza ku ibishobora kutwubakira, kuko twubakirwa n'ubwenge. N'umupagani afite urugo, ariko noneho tugize Imana, Bibiliya kugize ivuga ngo Yesu yaduhindukiye ubwenge buturuka ku Mana, twongererwa imbaraga zo gukizwa, tukamenya noneho n'igihe cyo gutinya icaha. N'umugabo nuko nguko, ubwenge bw'umugabo bwiza bwinshi ni transport yishurira umugore. Ufite imbaraga zo gutreninga umugore wawe agasa nawe, agashikira urwego rwo kubaka urugo. N'umugore afite imbaraga, mu gihe afite umugabo udashaka kubaka, afite imbaraga zo kumutreninga. Ubwenge bw'umugore ni transport igeze umugabo ku bushake yifuza kugira ngo ahinduke umugabo w'urugo. N'ubwenge bw'umugabo ni transport yishurira umugore ikamugeza ku rwego, mu gihe afite umugore ufite level y'imyumvire y'urugo rwa none, akamugeza kuri urwo rwego rukabasha kuba urugo ruzima. Ariko ikintu gikomeye kinini, twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse na Ruhanama TV 10. Turi muri wa mwanya w'ibiganiro, mwanya mukunda muri benshi. Katubaha ikaze, tubirize abandi tubaramutse bitewe naho uherere dukurikira, kandi tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe. Namwe mutarayikora muyikore, kuko muradukunda ntimutwanga, kuko natwe twiyemeje kubaha ibintu bizima kandi byiza. Turi kumwe na Ruhanama nk'ibisanzwe, reka mwiyegereze hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Kaze. Murakoze bwana Joshua Entertainment. Dushimye Imana yuko tubashe kubonana, kandi Imana dutije ikindi gitondo turarambye. Kurama no kuramuka. Yego. Turabarame uyu munsi. Yego kabisa. Nukuvuga tubonye undi munsi. Undi munsi andi mahirwe. Andi mahirwe. Yego kabisa. Nukuvuga ngo iyo uzutse mu gitondo, mu mpamvu zatuma nyine ushima Imana, yego, nuko uba ufite icyizere cy'uko ugiye gukandagira mu isezerano ryawe. Yego. Kuko kandi worigera mutaramutse. Kare. Iyo utaramutse tubukirigezeho. Ubugeze muri indi giye kuja mu kindi gihugu runaka, bitewe naho turekeraho. Nari mbonye ko ngiye kukubwiriza kandi reka tureke. Yego. Ibiganiro rero byiza nibyo mumenyereye hano, ibiganiro bisobanutse nibyo tubaha. Umugani w'abandi bafomora ngo urutoki ni rwa rundi. Ibiganiro ruracari rwa rundi, no kuvuga ngo ntituzabavangira ngo tubahe umuja. Ni rwa rundi. N'ibiganiro bizima byiza, kandi twabasabye kuza mubisangiza n'abandi, mubisharinge, mubirebe, mubisharinge, mubisangize n'abandi, ubwo butumwa bubagereho. Yego. Mwese yashize rero hari ikiganiro twakoze ku mpamvu zishobora gutera divorce. Twarebye amakomanteri banditse, abandi bagiye batwandikira tubwira ati rero mwakoze ikiganiro cyiza cyane, ariko nanone mubwire n'abantu nanone impamvu cyangwa se uburyo bwo guha urugo ruzima rushikama. Arizo rero tugiye kuba tureba zimwe mu nkingi zishobora gutuma urugo rukomeye. Yego, wabyinjiramo tugakomeza tuganira n'ubundi, kandi twibutsa n'abadukurikiye gutanga komantere aho ngaho, tukabana nabo mu biganiro. Yego. Murakoze cyane. Twongeye kandi kunezezwa no kwisanga hano kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ari n'ijambo riri sociale, ari ijambo ry'ubuzima bwa buri munsi bwacu dukwiriye kuganiraho, kuko
ni ubufasha bukomeye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ubushize mwagumye kudusaba kenshi ko tuzagaruka kuri kino kiganiro, uburyo umuntu ashobora kugira urugo yexpectinga, uburyo umuntu ashobora kugira urugo yifuza, uburyo umuntu ashobora gutura mu rugo rw'inzozi ze, urugo utekereza akaba ari rwo rugo ugira, akaba ari rwo rugo urema, akaba ari rwo rugo uturamo. Ico kibanza utekereza muri wowe birashoboka ko wogituramo. Iyo ntambwe utekereza y'urugo wifuza birashoboka ko wogira urwo rugo, kuko imbaraga ziguhesha gutekereza kugira urwo rugo nizo mbaraga ziguhesha gutunga urwo rugo. Pfa kureka gusa kuba umushangu wo gutekereza, pfa no kureka kuba umushangu wo gutera intambwe yo kurema urugo wifuza kubamo. Hanyuma rero nimwicare tuganire kuri iki kintu. Ubundi uburyo twaganiriye mu buryo bw'amategeko, twababwiye mariage mu mategeko ko ari union volontaire entre un homme et une femme conformément à la loi. N'amahitamo y'abantu babiri bahisemo kubana, umwe akava iwabo undi akava iwabo, bakabana bakuzuzanya, ikitwa foyer, ikitwa famille, ikitwa umuryango, bakabaho. Ariko hari igihe ubaho ukaba umuryango, ariko ukaba umuryango mubi. Niba mvuze umuryango mubi, ukaba umuryango wuzuyemo agahinda, wuzuyemo kubabazanya, wuzuyemo gusuzugurana, wuzuyemo depression, wuzuyemo amadepression, wuzuyemo ukuri guke, wuzuyemo. Ibi rero biza bigeraho bikafectinga na vie chrétienne, ubuzima bw'umuntu, spiritual life y'umuntu. Ubuzima bw'umuntu bukaba affected, bukagorwa n'igihe atashoye imbaraga mu guhigira umuryango usa nuko we yifuza. Muri izo ntambwe rero zo kugira umuryango umuntu yifuza, twagiye tuganiramo byinshi kandi ari byo mwadusabye ko tuzagarukaho tukaganira. Ubu ngubu tugiye tugira ingaruka zikomeye. Abana benshi bagiye mu mihanda bahinduka za mayibobo kubera imiryango yabase na ba mama wabo, imibanire y'ababyeyi babuze gico expectinga mu mibanire y'ababyeyi, bituma babona basa n'abandi bari mu mihanda batera kuja mu mihanda. Ubu nyine ingo nishi iyo uzinjiyemo hahumura impumuro mbi y'urwango hagati y'umugabo n'umugore. Kandi na Satani niwo handa shora imbaraga, kuko nawe azi ko iyo habaye gutyo abasenye n'itorero ry'Imana. Ijambo rya mbere riba mu rugo rw'umugabo n'umugore, kandi iyo barikoze abenshi babita inganzwa, abenshi babita insuzugurwa, abenshi bavuga ko umugabo atakigira ijambo, abenshi bavuga ko uwo mugore yahaje umugabo, abenshi. Kandi barya bavuga benshi bavuga ngo uriya mugabo ni inganzwa, usanga aribo babanye nabi mu miryango yabo, batagira amahoro. Uwahisemo intambwe yo kugira ngo agire amahoro muwe muryango akitwa inganzwa. Yego. Intambwe rero yo gutera kugira ngo ugire amahoro mu wawe muryango ukabyihitiramo, si intambwe igayitse. Ijambo rya mbere twavuze ijambo ryo gusaba imbabazi no guca bugufi. Buriya ijambo iyo umuntu avuze gusaba imbabazi si ukubura ico uvuga. Hari abantu bazavuga ngo niba nagukosheye kugira ngo nze kugusaba imbabazi, donc ni nko kuvuga ngo mbaye gito, mbaye insuzugurwa kuri wewe. Iyo umuntu atamenye gutekereza ikintu azagira ngo uko yatekereje niko gutunganye. Ariko gusaba imbabazi si ukubura ico uvuga, sino kugira ijambo rike, kunanirwa kwisobanura, ahubwo ni amahitamo y'abantu bakomeye mu mitekerereze. Kuko uzogenzure iyo umuntu akenshi agusabye imbabazi taza gutakaza mu buzima cyane. Ariko umuntu wese wiyise ko ari umugabo akomeye atazogusaba imbabazi agenza kugira inshuti nke mu buzima.
rero ubwenge ntiburambitse mu mutwe kugira ngo buhasinzirire, ahubwo Imana yabushize mu mutwe kugira ngo buhakorere akazi kabwo. Mu gihe ubwenge budakora akazi kabwo ko gutekereza, ntacu buba bukumariye. subiramo ako kantu. Mu yandi magambo uko mzumvishije ngo ubwenge, umutwe si ikibanza c'ubwenge ngo muvyagiremo mujyame si ikibanza co kuruhukiramo k'ubwenge, ni ikibanza c'akazi k'ubwenge. Ubwenge ni mashine ukeneye guturuna buri saha. Iyo uburyamishije ubu bukoresheje ico butashiriwe mu kazi. Umutwe mu yandi magambo yoroshe, umutwe ni ofisi y'ubwenge. Ni ofisi y'ubwenge. Yego. Si uburaro oya Yesu aho gusinzirira ubwenge, naho ubwenge bukorera ni kibanza c'ubwenge co gukora. Watu watumie akili. Tumia akili. Yatakusaidia siku zijazo. Iyo rero umugabo adahitamo gusaba umugore imbabazi. Iyo umugabo asaba umugore imbabazi wiwe, si ubwenge buke, ahubwo n'imbaraga zo gukomeza umuryango we. Si amahitamo y'abantu bagira ubushango mu gutekereza. Ni amahitamo y'abantu bashirutse bute mu gutekereza kandi bakeneye kugera kure mu zabongo. Turi focus dukunduze ku rugo rw'umuntu. Iyo umuntu asaba umugore we imbabazi, iyo umugore asaba umugabo we imbabazi, ni amahitamo yo kugira umuryango mwiza. Ariko hagati aho kubera ko turaganira n'abantu benshi, si twembi tuba tuganira, ushobora kuba ndi kumva ibyo uri kuvuga, ariko hari undi utari kubyumva kandi afite impamvu atabyumva. Ese usabwa imbabazi iwe akwiye kuba ameze gute? Ati kubera iki? Hari uzisabwa swati wenda ari nawe wakosheje, we wakoresheje bwa bwenge bwo kugira ngo amahoro aganze, akabigira icyo nakwita nk'akamenyero cyangwa ntabiha agaciro, ntanarekonese yuko we warenze intambwe y'amakosa, warenze amakosa yiwe, ugasaba imbabazi, ahubwo akabyitwaza, bituma wenda ashobora no kudaha agaciro ngo areke irya kosa yari yakoze, gusa ategereze yuko n'ubundi yaba ari we wakosheje, yaba ari we wakosheje, ari we ugomba gusaba imbabazi. Usabwa imbabazi iwe akwiye kuba ari umuntu umeze gute? Urakoze cyane. Simpaye nganira n'umuntu umwe, ko ndaganira na famiye. Yego. Umugabo yokosha, umugore yokosha, kuko ntibabanye nk'Imana. Abantu si parfait. Yego. Abantu saba inosa, saba santashe. Abantu nabambaye umubiri bashobora kugira icakosha. Umuntu yocumura kuri mugenzi we, umugore yocumura ku mugabo, n'umugabo yocumura ku mugore. Ariko gusabana imbabazi ni inkingi y'umuryango y'ireme, kuko gusabana imbabazi biri mu ntambwe zituma zigarura urukundo rwo mu muryango. Kudasabana imbabazi byimura kure cyane urukundo n'ubusabane bw'umuryango. Urumva? Usaba imbabazi akwiye kuba azisaba nawe atarizo gufata ku maso. Kurantegera kagenda ngakosha, ngakora ibyo nkora, ugakora amakosa, ugakora ibidakorwa, warangiza gukora ibidakorwa, ugakunda ngo reka usaba imbabazi za zindi zo kugira gusa ngo urebe ko umuryango buca iryo joro bugaca umudamu ye atakirakaye. Tugasabe imbabazi zo kugira ngo urebe ko buca, uzosaba imbabazi kugira ngo wubake umuryango. Ica kabiri, utanga imbabazi akwiye kuba ameze ati, akwiye kumenya yuko urugo ari priorite rwamukuye iwabo akaja kurwubaka. Voilà. Uzogenzure nk'abantu bacu b'abadamu, hazaba nubwo arakazwa kubera ko utamuteza amatwi, twarabivuze ubushize. Ariko kumubwira ngo ngaho mbabarira, unarindi kuri telefone mada, iryo jambo rizari marayandi, rigahwamisha bwa burakari, rigakiza bwa burakari,
mugakunda mukagendana neza. Ikindi kandi abagabo benshi bo mu makominote yacu batuyeho bataza basaba abagore babo imbabazi. Ureke kino kintu nkubwire n'ubushize hari abampamagaye tumaze kuganira cya kiganiro, abagabo 80, rero reka ukabye, reka mvuga basi 70% batuyeho bataza basaba abagore imbabazi. Hakaba n'umugabo wambwiye ngo uko atunze umugore so umwe hafi nka 10 arambwira ngo umugore ntaza musaba imbabazi. Uwo mugore afite amahitamo mabi yo kutubaka. Mu bundi buryo ni nkaho ikimugenza atujuje ibisabwa muri byo, kuko barakoshanya arashakwa, ariko ibyangombwa bisa n'ibirongora nko kurya zacura umukobwa bakamurongoranya bakamugurira imyenda kwasi, niko umukobwa akwiye kwigurira imyenda y'umutima n'imitekerereze, kuko ibyo ntibisaba amafaranga yo kugira ngo se amwambike. Kurya bamugurira imyenda niko akwiye gushora imbaraga mu kwigurira imitekerereze izamwubakira hamwe n'umugabo. Nakubwiye ubushize umugore wakuye umugabo mu kabari, watanze urwo rugero, naguhaye urwo rugero. Umugabo agasinda akambwira ngo sheri watutse abana. Umugabo ati sinsubira mu kabari genda uzanira amacupa 3 nyanywere hano. Umugore yazana ati nacagiye wari nkoye wavuze nabi. Umugabo ati sinki nkoye 3 ubwo navuze nabi reka nkwa 2. Araruhagera kuri rimwe araruha naryo rirarangira. Birangira mubwiye ngo sheri uzomperekeze gusenga ku rusenga, byibura n'abandi dusengana babone yuko umugabo wanje twajanye gusenga. Ageze mu rusengero ahura n'ijambo ry'Imana, abaza umugore ngese n'uyu munezero mwebwe muhoramo. Ahinduka gutyo kubera iki? Umugore w'ubwenge. Wibuke ko umugore witwa Abigaili wo muri Bibiliya ijambo yakoze asabira umugabo w'imbabazi kuri Dawidi. Yaravuze ati Nabali ni Nabali tumwishe. Mu bundi buryo yarabwiye Dawidi ati ntumfakaze, reka kungira umupfakazi. Buriya bwenge rero bw'umugore mu rugo ni inkingi ikomeye. Ubwenge bw'umugabo bwo kumenya kubabarira amafuti y'umugore we ni inkingi ikomeye. Igihe cyose tuzahore twiteguye kubabarira, igihe cyose tuzahore twiteguye gusaba imbabazi, kandi ntitukazisabe n'akazi rimwe, ntitukazisabe ngo habaye ikintu kinini, ntitukanazisaba ngo habaye ikintu gito. Duhore twiteguye yuko imbabazi ari priorite mu muryango. Igihe cyose umugore akoze ikimubabaza. Hari umugabo umwe wanyinsparinze wavuze ikintu kiranezeza. Umugore yamukoreye prank. Umugore akaba hanze nko kuba madame nkaya yindi naje madame heruka ko ngora arambwira ngo bamufashe ngo hanze mu bazungu ngo bagiye nimbara kumudipotinga bamuzana ino. Uwo mugore hamagara umugabo aramubwira ngo ngiye kukubwira ikintu. Umugore akaba muri Australia, umugabo akaba mu Rwanda. Aramubwira ati nakoze ikosa, nasambanye natwaye inda kandi sinobona umutima wo gukuramo inda, none nkeneye kugusaba imbabazi. Umugabo ngo arunama arababara, arangiza aramubwira ngo ndagusaba ikintu kimwe, tega indege. Icya kabiri ndakubabariye. Aramubaza ngo sindi ufite igize iminsi ingahe? Aramubwira ngo iki ni cyumweru niba ari icya kabiri. Umugabo aramubwira ati ndakubabariye, tega indege ngwino usange, nta nundi uzamenya ko atari njye wowe wabyaranye nawe, kubw'inyungu z'umuryango wanje ndakubabariye, kubw'inyungu z'urukundo ngukunda ndakubabariye, kubw'inyungu zaho ushaka ko tuzageraje nawe n'abana twabyaranye ndakubabariye. Tega gusa indege uze mu Rwanda uhansange, n'abandi bazabyumva bazavuga ngo wenda hari n'umwana twabyaranyije nawe. Sinshatse kubivuga kugira ngo abatari kumwe n'imiryango bazakora amakosa n'icyaha. Nawe uwo mugore yarimo amukorera prank. Ariko urumva urwo rwego umuhungu yari afite rwo gukunda umuryango we no kubabarira umugore we. Kandi Bibiliya izuru ikavuga ngo mu byaha byemera ko umuntu yakora divorce cyacu ubusambanyi kirimo. Ariko kandi no mu byaha umuntu yemerewe kubabarira mugenzi we nico kirimo. Ariko rero
izo mbabazi zo ntiyaba yarazitanze kubera ko umugore wenda batari kumwe nyine ari hanze. Iyo baza kubana hanze cyangwa se mu Rwanda, iyo baza kuba bari kumwe, ntiyari gufata wenda undi mwanzuro. Yego ni yari plank, ariko yari kugaragaza indi reaction wenda atari nziza. Urakoze cyane. Igihe cyose tuzoshaka gusaba imbabazi abagore bacu cyangwa abagore bagashaka gusaba imbabazi abagabo babo kubera ico bafite, n'iryo jambo shingiyeho. Hari igihe umuntu atekereza ngo se uyu muhungu suko yarakenye, akabona ko niyitandukanya n'uyu mugore ubuzima buzoba buhagaze. Urategera? Umuhungu akora naringiye kuvuga naho akora abantu. Oya arishoboye. Arakora ahembwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi 800 by'amanyarwanda. Ntiwumva? Mu bundi buryo no kuvuga ngo nubwo togira umugore afite ubuzima bwacu bwo muri Afrika, umuntu hano ikigaru uhembwa ibihumbi 800 by'amanyarwanda ariho nkuko abandi bariho. Afite nabenshi asumbza ubuzima. Nico narishatse gutanga mu isomo kuri kino kintu. Igihe cyose nzonezezwa no kubabarira madame wanje kubera ko ari muri Amerika nohereza amafaranga, sinezezwa no kumubabarira nkawe twasinyije ubuzima ku bantu ubuzima bwose. Ico gihe si imbabazi. Twebwe hari cyo twita imbabazi n'ikintu ca fraternité cyo gusa no gusigiririza umuntu kugira ngo umukureho ico afite. Rwa rukundo rw'uburyarya rwo gusigiririza umuntu kugira ngo umukureho ico ushaka kumukuraho. Ubundi Bibiliya iratubwira ngo wa mugabo we kunda umugore, nawe wa mugore ubaha umugabo. Iyo umuntu akunda umugore we, ukunda tuzi ukenera ko hari ico batandukanye. Turasabwa kubabarira abagore tudashingiye ku mitungo bafite. Abagore barasabwa kubabarira abagabo badashingiye ku mitungo bafite. Iyo usabye imbabazi kugira ngo ugumane n'umugabo kugira ngo ukomeze urya amafaranga afite, si bibi gusaba imbabazi, ariko ni imbabazi zirimo ubwenge bukeneye gukomeza gushikira ubutunzi bw'umugabo. Donc ni ukuvuga ngo ni inzira waciye yo gukomeza gushikira umutungo w'umugabo, cyangwa ni inzira umugabo yaciye kugira ngo akomeze gushikira umutungo w'umugore. Ariko ofete izo si imbabazi. Imbabazi ni imbabazi zibabarira zidafite ikindi zishingiyeho, zishingiye ku rukundo wakunze umugore, zishingiye no ku rukundo umugore yakunze umugabo. Ijambo rya kabiri twari tuvuganye n'imbabazi ni ijambo rya simplicité ryo guca bugufi. Iri ni igitangaza. Ni naho abantu benshi bazavuga ko abagabo ari inganzwa n'abagore bakavuga ngo uriya mugabo arahajwe cyangwa uriya mugore arahajwe. Ese kuri uno munota yego shoye imbaraga mu kubangamira umugore wanje bikabyara gutandukana, no gushora imbaraga mu guca bugufi kuzuye ubwenge bwo kuba ku rugo rwanje, bigatuma urugo rwanje ruhoraho. Imbaraga nziza nizihe muri so? Ruhozeho utabangamiwe n'amahoro. Ruhozeho mbangamiwe, ubangamiwe kandi hari ubundi buryo bwohoraho. Oya rwohoraho kandi utabangamiwe. nta ubundi buryo atari ukobarana no guca bugufi. Aho ushatse kumbwira ko abarambye mu rugo bose baciye bugufi, ubwo nanze kuvuga inganzo. Urakoze cyane. Nta muntu n'umwe utuye mu rugo utagira ico areka kuri ruhande n'uyu mugore ngo agira ico areka. Ni ukuvuga ngo kijya warese wagicishijweho bugufi. Sinzi ko ico kintu cyemezanyaho. Kera hari abagabo batagaza barya ibishimbo, ariko umugore hagera arabiteka aremera arabirya. Ako nakaroro gato yavuze. Kera hari umugabo wagaze uvuga ngo jewe nanga umugore uvugira hejuru, buca ashaka umugore uzuvugira hejuru. Urantegera? Yego. Umugabo aragenda araruhara bimenyera kandi abimenyera atabikunda. None se ureke nkubwire inka y'isuri. Inka y'isuri tizi kamwa ikareta kubera ko bayitoje kagaho bakagashiraho umunyu kabikareta. Uwo mugore we kukiwe yumva kato nimba bibangamira umugabo we. Yego. Ategereza ko umugabo ari uzokwemera uko kuvugira hejuru agaca bugufi akakumenyera, iwo atakumva yuko yogabanya.
urakoze cyane kuri ico kintu nakubwiye nimba wantegereje ijambo nahereho aho harazamo kuganzwa harazamo challenge inganzwa ziraje zigaragara reka nkubwire kuri iri jambo nakubwiye ngo kurya bahahira umukobwa imitwa bakamujana bakamugeza umugabo bakamugemurira bakamurongoranya bakamuha imyenda niko umukobwa agomba kwirongoranya akihitiramo imitekerereze y'urugo rwe dore nkubwire ikintu gikomeye muri ano masosiyete yacu dufite abakobwa batiyizi dufite n'abahungu batiyizi kandi kwimenya n'imbaraga mu mbaraga zituma uzogera kure iyo wamenye ububagito bwawe umenya naho uhaha imbaraga sinzi ko twemezanya n'icyo kintu umukobwa rero iyo atuye iwabo yumva asaza amubwira ngo ari kuri ingaro uvugira hejuru nawe akikoresha bita introspection akisubiramo agashora imbaraga mu dufite ubwoko dufite societe idashoye imbaraga mu kwitekerezaho ishoye imbaraga mu gutekereza abandi arico gituma no makanisa menshi usanga abantu benshi twicarana nawe tukicarana kubwo gucira abandi maza ntitwicarane kubwo gutekereza uburyo twebwe twova mu ntegenke zacu ngo dushikire Yesu wantegereye nagutegereye umukobwa wakaza azi ngo yize yiyerika yize inigome yize muri Mount Kenya yize Harvard akagira ngo ibyo birahagije urugo ni runini kurenza university umugabo w'umunyabwenge yaravuze ngo hari ibintu ngo biza binanirana ngo atose kundi muntu byamunaniye ngo umugabo uzonanirwa n'amashuri ngo zobarananiwe n'ikiza kinanira abantu n'abagabo ngo n'umugabo uzonanirwa n'urugo paske iyale docteur hari abadoktere bakoze za divorce urugo uri impamvu runanirana ni nayo institution batanga impamyabushobozi yego certificate utariga urakoze cyane urumva aho rero niho hakwiye kino kiganiro niyo mpamvu ejo tuzokigaruka nta munyabwenge busanzwe yego wo kwitwaza ubwenge bwiwe wo kwitwaza amashuri ye wo kwitwaza ubushobozi afite bw'amafaranga bw'imitungo ngibyo bizotuma ashobora urugo jewe sinemezanya nawe reka gira kubaze baguhaye impamyabushobozi utariga baguhaye permis imodoka ngo atsamatatu utaragiye mu muhanda utariga amatatu wa munsi mwikanisa pastor arahagurutse ngo Ruhanama na Ementi bakira umuhungu n'umukobwa ahubwo babaye umugabo n'umugore yamaraga kuramo impamyabushobozi certificat de mariage akayiduha kuko indasubira inyuma ko twahere kujambo ruvuga ngo ubwenge ntibwagiye mu mutwe kugira ngo bubyagiremwe bwagiye mu mutwe kugira ngo bukore kuko indasubira inyuma ngo nibaze ngo iyi certificat hawe ntarigeze no gutunga urundi rugo nta naho naboneye amasomo yo gutunga urugo nta n'ikindi gikorwa kinini nigeze gukora gisa no gutunga urugo kimeze gutyo iki kintu nijemo kiransaba imitekerereze ingana gute kiransaba level ya understanding imeze gute uyu muntu tugiye kubana arangana ate mu mitekerereze uyu muntu tugiye kubana biransaba iki reka soze kano kantu umenye kuri uko utekereza niko mugenzi wawe nawe ahatekereza urakoze cyane ijambo rya mbere kandi ntimuhamutekereza ikibimwe ibyo hawibwira ko ari ukuri iwe hari uko ahabitekereza urakoze cyane ijambo rya mbere umukobwa n'umuhungu bakwiye gutekereza hari umufaransa wavuze ngo ni entre pour ne pas s'en sortir na hantu winjira udasohoka donc ni inzira winjira muri mwe idafite inzira yo guhindukira ni ukuvuga ngo ni ahantu winjiye ni one way nta yindi nzira yo guhindukira irimo iyo rero winjiye aho hantu hadafite inzira yo guhindukira utegerezwa kuhatekereza imitekerereze yo kuzohatura abagiye mu byogajuru ahantu hakonje mu isi tudatuyemo nigeze gusoma ikinyamakuru cy'umugabo wagiye ku mubumbe witwa ngo ni Zodenga ngo haba abantu donc haba ibinyabuzima bimeze nk'abantu ariko bitagira amaraso kandi bihumeka ngo hageze byamuteye kwiga strategy y'imihumekere yawe kuko ngo nta oxygen uhabona ngo agiye gusubira kuko yagize igihe gito yumva kuhaba biramunaniye yasubiranyeyo ibizamutera guhumeka
igihe kinini ahakora research y'ibyo yakeneraga kuhakora nk'umushereshere nk'umushakashatsi kugira ngo azozanire abantu ubwenge. Hano rero twinjiye biradusaba kuhajana oxygene vuga ngo amen. Kweri kabisa biradusaba kuhajana umwuka utari uyu nguyu dukwiye ko ba data na ba mama. Hari umwuka wo mu basita wanje jewe ruhanama wagazuvuga ngo nta mugore wumvugiramo. Jewe ruhanama wagazuvuga ngo ico nzotegeka nico kizoba. Jewe ruhanama wagazuvuga ngo ikino nikitaba ninsanga umugore atamesha isogesi azombona. Sanga isogesi zogira icumweru zitamesha. Sanga ishati yokwiriza umunsi ndapashe. Nsanga kandi wowe hari ico wita ukuri ukeneye ko kinagenderwa mu muryango wawe. Iwe ataragera ku rwego rwo kumva kuko nguko ari ukuri. Erega ufite devoir yo kurera uwo wazanye kugeza ahindutse agasa nawe. Sinzi kwa numvise. Kandi biragoye guhindura ikiremwa muntu gisa ni wabo, gifite amaraso yiwabo, gifite imitekerereze yakomoye kuri se na mama we, gifite imyitwarire ya famiye yabo, gifite uko famiye yabigenda n'uko igenza. Ico rero kugifata ukagihindura kigasa nkuko wewe ushaka. Biragusaba kukigaragariza urukundo kitabonye ahandi hose mu buzima. Tiwanumvise. Nakumvishije. Nakumvishije. Biragusaba kugishoramo imbaraga ico kiremwa muntu. Imbaraga uzoshora ku mugore ziruta izindi n'urukundo. Navuga ikosa umubwire ngo ngukunda kurenza ikosa umbwiye. Uzi ko umuntu w'umugabo azagera naho wose abo umugore imbabazi kugira ngo urugo rwe rwiza kandi ari wakoshwa mbwira nti mbabariraga aya magambo areke. Iyo musubiye inyuma mwicaranye ukamubwira ntariko mu wa mugore we uko hano ndi woza ubona ko ari ikosa iri jambo ndi woriteramwo intambwe yo kuzarikosora ukamaze ngufashe mu guhinduka kuri iyi ntambwe kugira ngo ugere kuri umugore wese ugira umutima wo kubaka wazamwe no kubaka aza kugira ngo ese sheri yego naje mbabarira none iyi ntambwe no yigera guteho wa mugabo we ukamubwira ngo ngiye kugendana nawe runo rugendo. Iyo gani ya oxygene yo kumubumbe bazodenga dutegerezwa guhumeka ngiye kugendana nawe urugendo rw'impinduka. Hano twagenze gutya ahasabwa gusenga dupfukame dusenge ahasabwa kuganira dusabwa buriya hari amayitaje atarayo gusengera asaba kuganira. Hari ibintu bidasabwa gusengera pe bisabwa kuganira n'umugore wawe. Inico ngico rero ico bita kuganzwa bibaho ariko kandi kuganzwa dukwiye kubitandukanya no kwicisha bugufi kugira ngo bakurwawe rugo. Urugero rwo kuganzwa n'urugero rwo guca bugufi. Urugero rwo guca bugufi n'urwo ngurwo shoje kuvuga. Rujana n'imbabazi urugero rwo guca gusaba imbabazi so kuganzwa. Gusaba imbabazi ni amahitamo y'ukeneye kugira urugo rwiza. Urwo kuganzwa ni igihe ubwira umuntu ntakumve kubera ko utababarira rero udaca bugufi nimba atagize ndaza kubitangaho birahura ndaca bugufi no kuganzwa igisubizo cyabyo birahura ndaza gutanga igisubizo cyabyo biragenda byuzuzanya byose kuko ni famiye tuvugaho. Hari igihe umugore azaba umugore ufite inenge ufite ububagito ku rurimi bene wa mugore n'abashitsi babinjira ngo siko ni gute agasubiriza umugabo mu bantu. Kiriya kintu ni igisebe kibi ku bagabo gitangaje. Nta mugabo ukunda umugore uvugira hejuru kurantegera. Ariko umugabo azaruha gatuza iyo ari umugabo uzi yaje agahinduka inganzwa kuri ico kintu akacumva kikamubera igisebe akagikomezanya ari igisebe kaba kugeza igihe umugore agihindutse akamenya ko ari ikosa. Ariko umugabo azayemera akaganzwa n'iryo jambo kubwo impamvu z'urugo rwe. Ijambo rya kabiri bagabo mutegere nimba mvuze ku bagabo mvuze no ku bagore. Hari umugabo uzuza akama kabukira umugore abe n'igihe yicaranye n'abandi bantu n'igihe basohotse kanisa n'igihe niki ngo sinza nkenera kuvuga gutya akazamaje kumukoza urutoki ngo ariko nturi igifu tubona uko kubwira umugore ngo nturi igifu muri kumwe n'abandi wo mujana mu cumba mwagera mu cumba ukamufata ugutwi ukagukurura kurumva
umugabo urwana n'umugore n'umupagani, simvuze kure kurwana n'umugore, ariko ukubwira umugore mu bandi bagore no mu bandi bantu ngo nza mbona uriye n'umugore nuko kubwira umugabo n'umugore gusuzugura umugabo, agakoresha amagambo yo gusuzugura, guhindura umugabo wawe inganzwa, cyangwa umugabo guhindura umugore wiwe inganzwa. Sibwo mugabo, sinako kuba umugore. Umugore yakora yahembwa amafaranga menshi, ugasanga azashaka gukandagimiza umugabo ashingiye ku mushahara ahembwa. Uriya ni umugore gito utarahinduka. Niba ejo bundi nabonye umusirikare namutanze akarorero w'u Rwanda w'umukoloneli w'umudamu, baramubaza ngo ese iyo uvuye mu kazi imbere umugabo we n'umusivile bigenda gute? Aravuga ngo iyo mvuye mu kazi ndi umugore mu rugo. Voilà. Taranka rya koloneli mu rugo azarishira hariya, akaja mu gikona agacumbira umutware wiwe, akicara muri sara akambwira ngo umutware mwiza karibu kumesa, kandi ari koloneli w'igihugu. Aho umugabo wese ukeneye kugera kuri azirinde gutukira umugore mu maso ya rubanda, azirinde gusuzugurira umugore mu maso ya rubanda, azirinde gushwanira n'umugore mu maso y'abantu. Kandi abagore benshi dufite muri kino gihe, iyo mushwaniye mu maso y'abantu no akenshi akunze gusubiriza mu maso y'abantu. Iyo umugabo rero asubirijwe mu maso y'abandi bantu agasubizwa nabi n'umugore, biba bigeze kuri 65 kumubwira ngo nacagihe wavuze gutya, nacagihe wakoze gutya, bikagenda bikaba ikirundo c'amagambo, umugabo akazura nakahise, bikazabyara divorce. Wa mugore we wirinde kuzasubiriza umugabo mu rwinshi rw'abantu musubiza nabi. Nawe wa mugabo wirinde kuzabwirira umugore mu bantu benshi ngo ntagira ubwenge, ntagira gutya, ntakora ibi. Ni mwicare mu rugo rwanyu, muganirire mu rugo rwanyu, musengere mu rugo rwanyu, donc mureme urugo mwexpectinga mu mitekerereze. Erega bwa bwenge bwaguteye gutekereza gushaka, mufite imbaraga zigutera gutekereza gutunga urugo. Ruriya rugo ruba mu bwonko, twese tugira ingo ziba mu bwonko. Buriya hari urugo umuntu azatekereza akavuga ngo ndifuza kugira urugo rw'umugore wuzuye urukundo rw'ubusabane. Ureka kubwira kandi umugabo umwe yakoze ngo arangize umugore ngo amugabira inka, arayimuha amafaranga. Yakoze ngo ahindukije agasatsi ku mugore. Bene uko umugore yo kwisoko ukabona isukuje nabi, mwaje kugera ku ikanisa kurya muhagaze ukambwira nti mukunzi wanje igira hino, akigira hino, ngo amubwira uko ngo ndabona kano gasatsi wagasokoje ngo wagapanze nabi, wagapanze nabi. Ruriya rutuki rw'umugabo rugiza agasatsi ku mugore. Mwibuke ko turi mwisi itari ya ba data yoshatse agasaza nta n'ikintu gikomeye arabwira mama, kubera isi twari dutuyemo yiriya ruguru wacu. Ariko twageze mwisi aho umugore yokubura amagambo y'urukundo yayabona ku bandi, kubera ko isi ishaje yapfuye n'abagore b'ubu bagoye, yabona ujye ufite amagambo y'urukundo akamujaho. Kandi yamara kumujaho bikakubabaza gusumba uko ari gushora imbaraga mu kugaragariza umugore wawe amagambo y'urukundo. Uzo gushora imbaraga zo kuja kurwana na wa mugabo wawe guca inyuma, uzo gushora imbaraga zo kurwana n'umugore wawe waguciye inyuma, uzo gushora mu imbaraga zo kuvuga ngo urasinya divorce n'umugore, mu gihe aka kantu gato ko kugaragariza umugore urukundo kamaze biriya byose byo kubaho nyuma y'ubu ngubu. Kandi abagore bose kubwiza ukuri, twese twashatse abakristo papa. Uja no gushaka uyu mugore wawe ntiwamushatse kugira ngo azobe akina mama w'ikanisa, wamushatse kugira ngo muzobyare. Si objectif yatumye umushaka. Nacecetse hari ibyo ntanumvikana reka soza kano kandi, ariko guconze nuko nyine abahaba dutegera nabo commentaire bazitere bumva uko tiwashatse umugore kugira ngo muje mu ikanisa. Ico muri objectif twese twashakiye, twashatse ngo tuje kumukutana, twanashatse ngo twashatse kugira ngo tubane, twashatse kugira ngo tubane, ambera umugore mubera umugabo, tubyara abana, tugira umuryango. Izo ni inyongera. Iyo si objectif. Iyo ni inyongera. Iyihe nyongera? Y'abana.
ko ni umwanda uva ku Mana. reka nkubwize utabyaye mwatandukana muri oyaye None. ndakubwira ngo muri objectif zo gushaka hari ukugira ngo ubane n'umugore kurumva wakunze supo ya kabiri ni ukugira umuryango, ubwira umuryango mu buhabwe yego n'Imana yego ko ndavuga ko biri muri objectif zituma umuntu ashaka. twese tumenye ko tutazogira abana kuri aba bagore twashatse, tuba twarabaretse tugashaka abandi. Muza kubimenya mbere ndegera urumva ntuvugira uko ntavuze iyo mbimenya mbere nyine abantu bagumbye Imana izabagire neza bazabona abantu. Ariko umugabo wese utarabona abana iyo atekereza ngo kuri uyu mugore nta mwana nzamubonaho, yari kureka wa mugore agashaka undi yamenye ko azomubonaho abana. Ni ukuvuga ngo kubona abana rero biri mu ma objectif manini atuma dushaka. No kubana n'umugore, kugira umugore mu rugo rwawe ni objectif principal yatumye ushaka. Suko ariko itagezweho kuko yo kubona urubyaro. utabonye abana mukwiriye kugumana n'umugore. Yes. Nta kindi wokora. Kurumva ijambo nta kindi wokora kubera impamvu imwe yuko turi abakristo. Utari umukristo yoshaka undi mugore. Woshaka undi mugore. None se nyine kubera yuko abana ari priority. Ese urugo n'urukristo cyangwa urugo kuba mu rugo. Urugo rwiza, reka mkoresha iryo jambo kugira bisobanuke. Urugo rwiza rushingiye ku bukristo cyangwa ku nabyita bupagani se, ku bukristo cyangwa se nyine ku buzima busanzwe, reka nkoresha iryo jambo simvuze ubupagani. Urugo rwiza rushingiye ku bwenge. Waba uri umukristo waba uri umupagani. None se nta bapagani aho turi kumvikana. Abapagani bafite ingo nziza gusumbuza abaja mu ikanisa. Abiyita kara abakristo cyara abapagani hano hanze bafite imiryango yabo basabanye n'abana babasohora muri weekend, ugasanga umugabo yisanga ku mugore, umugore yisanga ku mugabo we, abana bari kumwe na se na nyina, ukabona nijuru nubwo badakijijwe. Tubizi ko ari ukuri. Akaba abantu usanga mu ikanisa bakaryagagurana nka kurya kwimbwa. Ni ukuvuga ngo urugo rwiza rwubakira ku mahitamo y'ubwenge bw'abantu, wagiraga Imana noneho wamenya noneho na Yesu. Utwigisha noneho ko gusaba imbabazi bikwiye kuba na priority. Ni ngo kuvuga ngo na matabyaye. Reka tugane ku musozo kuko kuko narivuze ubukristo sibwo bugufasha kubaka urugo rwiza. Urumva si aho ndemezanya nawe. Kuko ubigendeyeho gusaba imbabazi si ubukristo, keretse bw'icaha ikindi wacumuye ku Mana. Ariko icyo wacumuye ku muntu n'ubwa bwenge na wa mutima wo guca bugufi, kandi uwo nguwo n'abapagani barawugira kimwe n'abakristo nyine bawugira. Rero nje naho ngaho ntagira twaguma kandi yakubitinda nticorangira kino kiganiro. Ndi wantegereye nakubwiye ngo kubaka n'amahitamo. Kubaka urugo rwubakwa n'ubwenge, nico nakubwiye wawe. Iyo umuntu ahisemo ubwenge mu rugo rwe, urugo rwe rurakomera. Iyo umuntu ahisemo ubupfu mu rugo rwe, urugo rwe rurasenyuka. Ushingiye kuko uwo mwubakanye atari marayika ari umwana w'umuntu, ushingiye kuko uwo mwubakanye afite intege nke, nawe ukagira izindi intege nke. Amahitamo y'ubwenge ni inkingi ikomeye mu kubaka urugo rw'umuntu. Muri ubwo bwenge rero Imana ntiyabushize mu mutwe ngo bubyagire. Imana yabushize mu mutwe ngo kugira ngo bukore, butekereze, bugere ku ntambwe zo gutorera ibisubizo ibibazo ufite. Mu gihe rero umugore ashobora kugira intege nke ku ijambo runaka, ubwenge ntibukwiriye kuryama mu mutwe, bukwiye gutekereza igisubizo cyaca kibazo c'intege nke z'umugore wawe. Igihe umugore afite umugabo ugira intege nke runaka, Imana ntiyaremye umugore yarushimwita umufasha, ntiyamuremye ngo ubwenge bwe buryame mu mutwe, ahubwo yaramuremye kugira ngo ubwenge butere intambwe yo gutekereza ku kibazo c'umugabo we, abasha kugitorera igisubizo. Kubw'iyo mpamvu rero
nta mpamvu n'imwe ikwiye kudutera gutinda gutekereza ku ibishobora kutwubakira, kuko twubakirwa n'ubwenge. N'umupagani afite urugo, ariko noneho tugize Imana, Bibiliya kugize ivuga ngo Yesu yaduhindukiye ubwenge buturuka ku Mana, twongererwa imbaraga zo gukizwa, tukamenya noneho n'igihe cyo gutinya icaha. Ugatinya icaha, ugasaba imbabazi, ugatera intambwe ituruka ku Mana, ugatera n'intambwe ituruka mu bwenge, kuko n'ubwenge butangwa n'Imana. Imana yaravuze ngo tukaburyamishe. Noneho igeze naho kutwigisha yuko gusaba imbabazi ari ijambo ryiza. Noneho tuzisabye tuzikuye mu gakiza. Noneho n'ubwenge budufashije kumenya gutekereza no kumenya kumva, level yo kumva umugore wawe. Ushobora kugira umugore we wamutegera ukumva afite imitekerereze itajanye no gukenera kubaka urugo. Biragusaba kumurera kugeza umugejeje ku rwego rwawe wowe ukeneye kubaka urugo wifuza. Erega wewe ubwenge bw'umugabo ni transport yishurira umugore kugeza ageze ku rwego rwiza rwo kubaka urugo rwiwe. Ubwenge bw'umugabo ni feya, ni tike yishurira umugore ikamukura ku mitekerereze ye ikamugeza ku mitekerereze umugabo yifuza ko ariyo mitekerereze ageraho. Ubwenge rero bw'umugore ni transport irera umugabo ikamugeza ku rwego, niba umugabo ubona afite imitekerereze idakeneye kubaka, ubwenge bw'umugore bwiza bukeneye kubaka ni transport yishurira umugabo. Wewe ufite devoir yo kurera umugabo ukamugeza ku rwego rwo kugeraho ahinduka umugabo ukeneye kubaka. N'umugabo nuko nguko. Ubwenge bw'umugabo bwiza bwinshi ni transport yishurira umugore. Ufite imbaraga zo gutreninga umugore wawe agasa nawe, agashikira urwego rwo kubaka urugo. N'umugore afite imbaraga, afite umugabo udashaka kubaka, afite imbaraga zo kumutreninga. Ubwenge bw'umugore ni transport igeze umugabo ku bushake yifuza kugira ngo ahinduke umugabo w'urugo. N'ubwenge bw'umugabo ni transport yishurira umugore ikamugeza ku rwego mu gihe afite umugore ufite level y'imyumvire y'urugo rwa none, akamugeza kuri urwo rwego rukabasha kuba urugo ruzima. Ariko ikintu gikomeye kinini nuko umwe wese yemera integenke ziwe. Tunasoza kino kiganiro cacu, umugabo akwiye kugera ku rwego rwo kumva integenke ziwe, banazimubwira akazumva, akazemera, akanasabira imbabazi kandi agashora imbaraga mu kuzihindukaho. Umugore nawe nuko nguko. Gusa ikintu kimwe kibi kiyaba ni umugore uvugira hejuru, ni umugabo ubwirira umugore nabi mu maso y'abantu. Ico kintu torero ry'Imana, ico kintu ubwoko bw'Imana. Iyo umugore ari ingare, ntakwiye gushiraho umugabo w'ubugare iriya mu bandi bantu, ndetse agatera n'intambwe yo kugenda asiga ubwo bugare bwe, akaba umugore utavugira hejuru. Iyo umugore avugira hejuru ahinduka igisebe mu mutima w'umugabo we. Iyo umugore avugira hejuru ahinduka ihwa mu buzima bw'umugabo we. Iyo umugabo nawe ahinduka umugabo utukira umugore mu maso ya rubanda, bakorogana agahagarara hanze ngo imbwa akazi ngo nayikuye iwabo, nawe ndubura umugabo ushaka kubaka. Umugabo wese ushaka kubaka yemera integenke ziwe, n'umugore akemera integenke ziwe, hanyuma bakicara mu bakavuga ngo ese kongira zino ntegenke nawe ukagirize kugira ngo tugire urugo rwiza biradusaba iki. Mukavuga ngo iki nico kigiye kuba sujet du jour, ikwiye kuba topic ya buri byibura buri kabiri mu cyumweru. Tuzogira urugo rwiza bitewe n'izihe nzira? Tuzosabana imbabazi, tuzogaragarizanye urukundo. Umugabo akwiye gutera intambwe yo kugaragariza umugore urukundo, nico biri dusaba. N'umugore akwiye gutera intambwe yo kubaha umugabo, kuko nawe Bibiliya ibimusaba. Urukundo rukwiye kuba rugwiriye mu ngo zacu, kubaha gukwiye kuba kugwiriye mu ngo zacu, guca bugufi gukwiye kuba kugwiriye mu ngo zacu. Reka kumva ngo uzohaza umugabo kubera kuko wa mugore we uhembwa umushahara mwinshi ngo bigutere guhaza umugabo. Mbere y'umushahara umugabo ni umutwe w'urugo, mbere y'umushahara umugabo ni serugo. Nawe wa mugabo reka gutekereza yuko ukwiriye gushinyiza umugore wawe kubera yuko yagusanganye ubutunzi. No, mbere yuko agusangana ubutunzi ni umufasha. Ubundi tugiye guhuza ubutunzi na famiye, tuba tugiye gusenya ingo. Urugo ni urugo, ubutunzi bukaza nyuma.
kuko nyuma ubutunzi butarahaba hari urugo, n'ubutunzi bwo haba hari urugo, kuko urugo ruraruta ubutunzi. Ubundi urugo nibwo butunzi buri fondasiyo, urugo ni umusingi, ubundi butunzi bukaza kubakira hejuru y'umusingi. Murakoze cyane, Imana iduhana n'umugisha abantu bacu, muduhe ibitekerezo, mukore subscribe na share na comment, kandi turabakunda n'ukuri. Imana ikomeze kubaduhera umugisha. Murakoze cyane, Uwiteka abaganze.